I pozdrav ljudi moji, dobrodošli u još jedan novi videoklip. U današnjem videoklipu nešto malo drugačije. U današnjem videoklipu počinjemo novi serijal koji će se zvati Probaj da se ne nasmeješ. Gledamo najsmešnije videe na internetu. Zadatak je dosta jednostavan. Treba samo da se ne nasmejemo. U ovom videu učestvujete i vi. Ja sam osoba koja se mnogo smeje. I većina ovih videa meni će biti smiješno, možda vama ne bude smiješno, ali šta? Pišite mi dole u komentarima da li ste uspjeli da se ne nasmijete. I također možete mi slati vaše videe na Instagramu. I pre nego što krenemo u videoklip, lupite like, subscribe i idemo dalje. Ovako, ja ovdje imam Instagram svoj. Znači sam sam sebi slao video, ovo su većina ovih videa su videi koji sam već pogledao. Znači šta, nevjerovatno su smiješni. Brat, video ovdje ćemo odmah da preskočim jer znam šta je. Dobro, idemo prvi video. Znači, ja kažem, ja sam osoba koja se mnogo smeje. Ovo će biti mnogo teško za mene. Tako da, ozbiljite se, znači uzbili se. Rivko, uzbili se. 3, 2, 1. Krećemo. Nadam se da nije glasno ovo, jer meni je glasno na slušalicu. Prvi video uspješno. Dobro, sve u svemu. Šta se računa u smijenje? Brate, kad prsnem od smijeh, ono moje, razumije. Ovo ćemo da preskočimo, ovo nije toliko family and friendly, ali ovo zamisli šta je, ovo će da bude mnogo teško. Brate. Ovo se ne računa, ovo sam sam sebe nasmijao. Brato! Ne brati ga samo pokri! Ja ne mogu da verujem! Braco sam ispod glave imao zami šator! Ne mogu dalje! Da, nemoguće brate da neko veliko ne može da se probudi! Brate! Idemo dalje! Brate, drugi video, ja već suze mi tu! Da vidimo ovo šta je. Znam. Još ova brate smiju u pozadini. Neki brat gleda video i smije se. Kako može? Ovo se ne računa. Kroz ovo se ništa ne računa. Rivko, smiri se. Da ga upozori. Već sam izgubio 2-0 za vas. Pa što se ovo brat smije, brate, pusti video sam od ideje. Lakše bi mi bilo. Nije fora što stvari možda izgubi, nego ne može da pobedi. Pobediš, brate, protivnika na termin 6-0 i neki nek daju jedan gol. Znači, brat, viš koliko traje video. Ne vozim za rakšu. Bilo mi je teško. Nevjerovatno, brat, nevjerovatno. Znači, šanse da izgubite 10 puta za redom u zakta zoom. Kao mi papir makaze. Brada je svaki put birao makaze i jednom mi povedio. Znam ovo dobro, ovo nije mnogo smiješno. Neko od vas 100% se ne smije, meni nije smiješno. Izdrži Rivko. Ovo je... Kad je zub šupo i kad glaš zub šupo i glava boli. Kad je zub... Dobar, preživjeti smo, ovo je bio dobro. Hadi, gum. قوم كل قوم قوم كل زاد Na sufor. Ovo je flora sufor, znači ovo je flora sufor, ovakav sam ja, ovakvi smo svi, nema šanse da neko ne bi pao na ovo.
Hvala! Ne. Sad je budan 100%. Aj, kako idemo dalje. A vi koji niste skontali šta se desilo, povratite snimak. Limite só existe se você os deixar existir. Dobar, dobro. 4-0. Poder surge resposta a uma necessidade. Limite só existe se você os deixar existir. Očekivao sam da će da zaglavi, neće gore. O poder surge Ovo je očekujenik. Brat mu bio dužan krv. Ajde vidimo šta je ovo. Izdrži Rivko, izdržiš 5 sekundi. Dobro, necessary. Not necessary. Necessary. Her fingers aren't in the ball. Oh, they are. He got upset. Uplašio se na isti video 2 puta. Na isti način. Ako nije skontao, neka gleda 5 puta ovaj video klip. I think there's one in Z. Care. I'm sitting in this one. No, ovo je stari video, ovo je nemoguće da smiješ nova video. Okay. I just got mollied. I think they mollied me. Where did your molly hit? I didn't throw it yet. Want me to throw it? Yeah. Okay, I'm blind. They just fucking threw a fucking perfect flash at me. These guys like know right where I'm at. I think there's one in Z. Ne mogu dalje. Koga da igra u životu, sve skonto. Dobro. Znam video, znam što se dešava, vi ne znate. Znači, samo čekajte, brate. Ja mislim da ću uspjet da se ne nasmijem. Нишки, подходим-то, эй! Ну. Таня! Mission path, respect plus. Dobro, skontali, stavimo dalje. Nema šta je ovo. Znamo šta je. Znam i ova video šta je. Pa normalno da sam bi samo na sebi poslao, ali... Fora, evo, toliko smiješni. Da 10 puta smijem sam sebi. Gdje je da umro već? Gdje je da već umro? Ako ne znate šta je fora, nož ovaj, kako se zove, nož je onaj što se uvlači, razumete, ne može da ubode nikog. Je ovo moj sin? Jer mi sin te ubode nož. Ubode ti tak. Nije ga zabolelo burazere. Osta bez dice. Ova znamo se ova fora glupa, ništa nije smiješno. Everything is funny here, but I'm not laughing. Dobro. Dobro.
Brate, nevjerojatno. Dobro, ovo će 100% da pogodi. Dobro, ovo je namešteno, ovo je važno. Ovo već ne može da bude važno, nego ova dvojka... Kako je zadnje. Jo, bilo zadnje. Zakra. Uf, 100% ono što svi znamo, 100% je. Okej, buddy. Uf. Idemo dalje. Dobro. Ova beba mala. Gledaj ovo dijete ovdje. Gledaj, samo ovo malo dijete tu gledaj. Na sliku ne vidim. Tebi ništa nije smiješno. Moja žena da se smije, nikad se nasmijala ne bi. Ova ništa njoj smiješno. Nah, that's perfect. Joj, znam šta će da se desi kuku sad. Ovo je taj video je. Going a little down. And stay up there a little bit. Uf, kuku. Just stay up. Just go. Stay up. Stay in my hairline. Trey. Nigga, you trying to baptize me? Kaže, brate, da mi ako nije ispod vode. Kako nije smiješno, nije rivko smiješno. Poor kid, brother, poor kid. This kid has to change their parents. Jedno dijete. Brato, da ti... Oduzmite je vozičku. Ovo je ultimativni video za kraj. Znači, ako niste dosta uspjeli da se razmijete, sad ćete da uspijete 100%. Wait for it. Ovo nije bio glavni deo. Znači, spremite se. Get ready, brother. Brate, znam, ne znam da znate ovaj video, ali kad znate šta će se desiti još gore, brate. 3, 2, 1, evo. Damn, brother. Ne znam da li ova video fake. Ne znam, mnogo bi bilo dobro da nije fake. Znači, pazite dobro. Mnogo bi dobro bilo da ova video nije fake. Dajte pac ovome, bratu. Nadam se da video nije fake. Zanimljivo. Idemo dalje.
kraj videa. Nadam se da ste uživali u videoklipu. Znači ovo ne želim da vam prevedem. Znači, ko ne zna engleski, žao mi je, morat ćete sami da odete na Google Translate da vidite ovo što znači. Znači, žao mi je. Mnogo je smiješno kokota. I da, ljudi moji, to bi bilo to za ovaj videoklip. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste se nasmijali, nadam se da je videoklip bio dobar. I da, šaljite mi na Instagramu vaše videoklipove smiješne i sljedećeg videoklipa veliki pozdrav!